Mmelaelwa o tla tswelela go nna kwa kgolegong fa dipatlisiso di ntse di tsweletse. Go tlhageletse kwa kgotlatshekelo gore Mmelaelwa o laetse motswasetlhabelo gore a seke a bolelela ope ka tiragalo eno ya petelelo. Jwalo ka re hopola botšhotšhisi ba setšhaba bo ile ba nka dokete ho lo e sheba. Jwanong ka ga dokete ho na le dintlhanyana tseo lefokisi le tshwereng nyewe enana le tshwanetseng le lo shebana le tsona pele re ka re dipatlisiso di qetuwe. Jwalo ka mora mono e tla re ka di 21st tsa November ha lefokisi se le qetile dipatlisiso tsa hae botšhotšhisi ba setšhaba bo tla nka qeto gore na nyewe enana buisa kae. Kgetse e setse e buseditswe morago makgetlo a le mmalwa. We really hope next time the investigation is completed because we are anxious to get the trial to start. That is our focus. We want this case to go to trial and this guy must be prosecuted already. We don't want any postponement that will drag for years. Mmelaelwa yono wa dingwaga di le 38 o lebanwe gape ke tatofatso ya tshotlakako ya thobalano kgatlhanong le mosadi wa dingwaga di le 26.